kuzalapha nozolimala kuzalapha nosetelele kakhulu kuzalapha nozolimala kuzalapha nosetelele kakhulu kuzalapha nozolimala itizasheshe zanoma zathusesha nesomuse ziphindu nasalela lonke netelela ziphindu nasalela lonke netelela kuzalapha nosetelele kakhulu kuzalapha netelela. Sanibonani enhlala sezansi bingelela uDabashi lapho bingelela uDabashi abaningi bangikhumbula ke mhlawumbe mangizothi nisheshe nikhumbule ke lapho isithombe sakho usuyithetha amaphupha fezekile angikho lapho futhi ngilana ekuthenini sengiphinde ngabuya futhi kulonyanga buya ngezinye futhi ukuthi bazoyithakasela kakhulu abantu njengengoma ezedlule abayithakaselile kakhulu bafuthi ingoma zethu njengamanje seziyatholakala sicela ke nigijime niyo support uDabashi anganoma nithi Sweden yena leyo Sweden la ngicela ke nigijime nifike nimsupport lapha enkundleni kumanje ingoma siyatholakala nizoyithola lapha ingoma ethi Once Upon a Time khona lapho engishinga khona kodwa ngishinga empela kodwa ngiyashinga ngicela nje ukukhuluma lokho bese ngibonga bafowethu uDabashi uye lo omunye akekho abanye imali okudideka ngizokuthi hayi anisafani ohlukanisa phela mfowethu mangiphuma emgedeni noma sengiphila ngapha kufani vele ngeke size sifane ngoba sengiphila ngapha ngangisemgedeni abanye bakhala ukuthi bacela ngibaxoxela ukuthi kwakwenzakala nemgedeni ngeke ngikuxoxele into yalapho ongazi khona ngingaxoxela ukuthi ezulwini kunjani ungazi uzothini ngiyabonga bafowethu asedlule lapho ngicela ningeseke bafowethu ukusaseka kwenu kuyangithokozisa kakhulu ngiyabona zonke indawo siyasekela ngicela ningeseke bafowethu ngiyatholakala enkundleni inamba yami ithi 0796 2 abathathu 563 namba yami leyo 0796 222 563 namba kaDabashi leyo ukuthola ku WhatsApp ngibonele futhi ku TikTok ngikhona ngomgqumeni Dabashi phinde ungithole lapha ku Facebook uthola ngoKing John Sweet namba uwena Sweet kazo lonke amapage ami nje amabili lawo wendelela khona sibuza ngoSweet kodwa umuntu engiyombamba ethi Sweet ulungu kakhulu. Zingamapungelezo